okhulumayo uMpungose igama akusutha sakhe lana ngokuhlala ngise hostela eDuklofu eSoweto ngibingelele isilo ngokukhethekile ubayede ngimbingelela ukuthi nje ngishaye ngithi nqambu kancane bafowethu ukwazana kwethu nabakamzilikazi mhlawumbe sesihambe mhlawumbe amahlandla amahlanu sihamba siye eNdlunkulu nabakamzilikazi lo ngihamba nabo njalo lo ngibadonsa siyakhona esilweni bafowethu sengathi ningazazi ukuthi nibuyaphi engathi ningakhohlwa indawo enibuya kiyo ningakhohlwa ukuthi niwobani mubi kabi umuntu okhohlwayo ukuthi ubuyaphi yena mubi kabi umuntu omthola esekhuluma olunye ulimi lolu limi abantela lona ongesilo ningalivumi khulumani isindebele senu akuphele lokho ukuthi nifundise izingane zenu ingane uyayithola isithi daddy yini ukuthi daddy ayisho ngani ingane ukuthi ubaba lo ubaba umama uyibuyaphi into kadaddy khuzani laba abantu abamtshela ongesikhono ngoba bakhona laba abamtshela ongeyikho phansi ngodaddy baba abayeke ukunitshela ongeyikho sengizoqeda nje sengizohlala phansi nami sengizophuma nezinduna zami ebengingakujabulela kakhulu lapha uMntungwa usesukile lapho owade qeda ukukhuluma la ngithe sesiye eNdlunkulu amahlandla amahlanu sihamba sengifuna ke manje nokunye ngikucabangayo ukuthi sekufana isilo senu sihlangane nesilo sethu bahlale bakhulume babe yinto eyodwa bakhuluma ulimi olulodwa sile eNdlunkulu masifika eNdlunkulu ngihamba naMantungwa masifika eNdlunkulu sathi isilo sizonenzela amakhadi lamakhadi lawa uma ufika ungena eShoprite uthola ukuthi amafutha abiza 100 rand or 80 rand bazokwehlisela ngo30 rand lathi sizonenzela amakhadi nibe nani ngapha ayakwazi aMantungwa lokho esasinawo akuzwa lokho okukhuluma okufana nalokho kwathiwa futhi kuzokwenziwa imvume kunemvume kufanele iniyenzele isayinwe isilo sethu la imvume ethi mangabe wena uthi uze ngokuthi hayi khona ozokulungiswa kwelanga noma kwe2 days ukuthi nje kuyashesha fana kusheshe lokho kwenziwe kusayinwe phansi ukuthi usunemvume ukuthi nje aweke ngiyovakasha ilanga namhlanje nje la eMzansi usophinda futhi ntambama ubuyele ekhaya kwathiwa lokho kuzosayinwa kusele nje kancane ukuthi kuhlangane ke manje isilo sikamzilikazi kuphinde kuhlangane isilo sakwaZulu bahlale phansi bakhulume bevumelane kufike emaphethelweni betheke yonke into ihamba kahle hayi sesihambile hayi niyanikela futhi hayi esilweni sakithi niyanikela impela ngiyanibona niyanikela impela inkomo mhlambe ziza lapha ya ko10 inkomo nje lona ikhipha nje inkomo manje amabutho akude kakhulu ngabe ngiyahlabelela ngijwayele ukuhlabelela manje abantu bancane kakhulu ngijwayele ukuhlabelela hayi akude amabutho akude amabutho asondele stage la amabutho asondele onke stage lana amabutho Msilankata amabutho sicela sondela stage wonke amabutho aphelele la stage induna zonke induna amabutho sondelani ngapho inyosi lapho iyafuneka stage Bayethe Nkosi Thabesi bayethe Nkosi